Jauh-jauh tu sa kajamanaman na makajina na sulibat. Saka tu sa kajamanaman na orija supui na kai no atsamas. Imazai to taniri sulatan. Imazai to pijo kayan. Imazai to ita karam pajuru sapro kato waro karam. 但以理书7章1节到28节。Tua zua ka sanga-sanga na sabi le tua ini San Juan ti ni po sasar tua ipasa papirun izua to ita vengin yaken ati taniri misipi aken nasa ke patsun tua sini pakelang ai chua sini wici ki maja mabana ko pinacunan tua zua vengin sini pakelang ka benari pasa itu kemasi ino to na zonga bini ut labek mano izo za sepaca kakuda-kudaran martamadi-madi amuji-uji levava-vava kemasi labek azwa sanga-sangasan amuji-uji na kiparo reong yakwa pararan toa na mejeng ka patsuna nangken mano so paralan ti maju papi gatsalun ti maju sa pakarinjili api kajunangan paro cau-cau azwa amuji-uji namaya toa cau-cau macau kinemenem kina kemuda-mudan nazwa sika masa musala amuji-uji namaya toa cumai malinjil teriku kura sa ele-ele toa ituan Giro saka izua za ivivu te maju mea tusu kanu pakariau toa vutul ayaya ka patucun nanangken levavau uta malian amuji-uji azwa amuji-uji na kiparo rikulau izua sepaca balangan i uul namaya tua balangan no ayam pai izua uta uru ni maju sepat na saregem rawat no tia patsunan ka patucun nanangken miniut azwa sika sepaca amuji-uji azwa ti maju pupisul saka na rimnuku rawat saka na rimi gidik marka satsemer rem tua alis vatulaya ni maju jimapeng sa jaki-jaki tua kura kina kemuda-mudan ni maju martemali katua zua si sanga-sana tiro amuji-uji maju tapuru teong ka patucun nanangken tua zua marka teong mano semovu azwa kedi-kedi ita teong izwa i becikadan tua zua marka teong pai aicu kedi-kedi teong seluin azwa tiro tua tapuru teong aicu kedi-kedi teong pumaca tua na cau-cau maca pumaca tua na cau-cau maca saka izua ngangan ro iwiwu penaramuran ka patucun nanangken mano patsun naken uta tua izua ki
bida namasamparawa sa iradan au azwa valolo ta kemasi miring cemas na imirad itwa ita twaza marka namasamparawa sa iradan kawa ni maju maro sulat yang pasa vecrai uval maro uval anga nua vecrai iu namasamparawa sa iradan ni maju mavana sapu ya mi reng pina irad pi jai vavau tua maro cuku anga mi reng sapui izo haza sapu ya na kiparo vai ka ipana na kemasi tua namasamparawa sa iradan ni maju kinu zukuzulan kinu rakudravan marka cau i te ayau toa namasamparawa sa iradan kisekau te maju au malian cacuruvu angan uta tuazua uta azua cau na malintir i te ayau pai pada zekat di maju tu patagil papa penet patsun tua bincikan tua kinudakudan nua macidil ka patsun akan ramandakan tu iwiwu mi parawasan azua kedi teong kaku patsunan kilarai manu pina patsayanga azua sika sepaca uji sa bersana kina cawan pasatua sapu ya mi reng lemama au azua azuma atiru uji inavan anga tua pinalavakan lakwa linau yanan tu pakavalut paramu tuazua bengi patsunakan uta kemasi tua sini pakelang tu izo aza macidila namaya tua ala kanua cau mantencus i vavau tua rebus pai ciuren di maju apasa te ayau tuazua lalu tak kemasi miring cemas sa tabrak tua garang tua rigu katua sipalavakan pisur tua sivaran pakirai te maju tua na langa tua marta mali zuku katua marta mali kai ta ala uri palavak ti maju pate parau pisur ni maju nekanu papate zuan na mawarung akan rawa setuaku pinatsunan sini pakelang sake kaizuanga na maavus manasika semate ayau akan tua macidil tua na malintil izo sasekaulan kiaung tu palarai tanuakan tu anema patarvan pai palarayan angakan ni maju maya tutsu azua sepaca kakudara na uji sini patail tua sini pataril tua uri malintil i kasawan mata sepaca papu picuran kuning lakwa pinili inua tala pupicuran cemas taala uri pata berakan tua sini palavakan picur sa palavak pate parau aya salingakan tu pada kemelangan tua patara sika masan sepat uji aya tua aicua na reminiku ta uji
Maratimali katua zuma atilua amuji uji marka sasemer japengen ni maju tua kalau sukusan raung katua vatulayan alis sa jaki tua kura paro puri kemelang akan tuki sinia nemaya apaterwan azwa tapuru ateong ni maju katua zwa na semuvu kicai velil kedi-kedi teong na semuru tua zwa zuma tilu teong azwa izwa matsa katua ruivivu penaramuran angan kedi-kedi teong ca riminuku ca rawa setua marka zuma teong ka pasucunakan manu ki uci azwa kedi-kedi teong tua pinili nua semasa ta'ala-alan san taparuti tia maju ka vililanga mancu zazwa valualu takamasimili nga cemas sa pasemarau tu nekanu pasaliu nua pinili nua semasa ta'ala-alan au majalu nanga adau si iwan ya maju tua sipalawakan pisul palarayan akan uta nua zwa sasekaulan amiatucu azwa sikamasan sepa ca amuji uji sini pa jali tua zwa sika sepa ca uri marinjil ikat sawan pupicu-picu kuni di maju martemali rawas katua zuma azwa uri livuin sa tebulan tua pinalawakan sa paserapai sa lekuyai sa ikat sawan pulingelinget azwa tapuru teong mawana uri masa sebali-balit palawak tua zwa kuni marka huangti au nubili langa uri maati macidila huangti ini ka mamau katua te sangas-sangas marka huangti saka uripen ni maju azwa mantilu huangti azwa ti maju uri ivu mi parawatsan sa kisang ala tua tala parawatsan cemas sa pasarapai pinili nua cemas ta'ala-alan ti maju uri kinemnem tu mumad tua pinetan pinenet kakuda-kudan katua parisian yang maju pai uri aru cabil katua papamau ti maju palawa-lawa katua pinili nua semasa ta'ala-alan pai sa patagi papa pene-peneti azwa kisam papa pene-penet dari babau emawa paciker kemasi caya maju tua sipalawakan pisul sa uripi ti maju pai ki siverit sanga palawa ketosa ikat sawana pinili nua semasa ta'ala-alan sipalawakan pisul nia maju nekanu papa tezuan marka ro palawa-lawak mapolat ikat sawan uri kiskaula uri ki parai te maju aya patemaza patara ku pinatsunan sini pakelang tiaken ati tanili mapavali taku mudingan paulit tuaku rekutan patara aicu penolat ku pini varung sakamaya aicu kai nua cemas satu cua sinana puro kai imazai tua tapuru katu tiru karan tua zwa bengi patsunakan uta akamasi tua sini pakelang tua izwa zama cidila namaya tua ala kenua cau-cau mancincu za ibabau tua rebus pai ciuren ti maju pasate ayau tua zwa valu-alu tak kemasi miring
cemas, aicio kainua cemas. Satu次个咱们爱心里不把达湾，我们都会看见异象。爱求啊，死比诺呀，达拉巴尊地那么不烂。我们都会看见异象，达拉巴尊地段的死比呀，我们都会看见异象，因为势头巨兽的威胁总是隐藏在我们的生活里。对此，我们该如何回应？叙事让人注意到但以理对异象的反应是害怕，不过他没有逃避，而是将其记在心里。叙事也不断提起上主的主权，有时候在害怕中仍需要等待，仰望上主，即便眼前如迷雾，让人伸手不见五指，却是体验上主应许的时刻。旧约学者布鲁格曼指出，应许总是在威胁中持守。我们看见的异象不是浪漫美丽的蓝图，常常是困境。这也点出我们无法靠自己的突破困难，而是在当中经历上主的恩典，就在危机里展现。Sinya pakalang tu sa kajaman-jaman Dara pasu ni jin tuan sepi ayaya pas marau jin tu sa kajaman-jaman。Satu次心里把给你们试着去寻找生活当中巨兽的影子。有什么事情或议题让人联想到巨兽的形象？我该如何面对？Sina tu sa kajaman-jaman aruta kigalu na kinumnem latinana gamalwa kinumnem kana pasmarau kainuli。引导人前行的上主，祈求你将道路、真理与生命透过基督的教导为我指引方向，让我能履行你丰富的话语，使我走在正直的路上，让我有智慧辨别生活中所出现的巨兽，并懂得依靠你的话语来抵抗。愿你使我在你话语中得到安慰及力量。奉耶稣基督的名祈祷，阿门。Mali tu soka zaman nama kaji na misal sulang semupu kilaroi tua kai nua cemat. Saja pina ene saka nama kai na kipaporingau tua kini cavan tua cemat. Pakelang nua kama cemas tara izoa sika makai sekelangan na kipaporingau tua kini kacawan. Latina na kipararai saka maya tua kama cemas. Nuna mataza manekati naro marukut manekati na maavos tua kini kacawan. Amin na kipaparang tua cemas mana uri makai na Silava kapararau tua mana rosini papumangwa tua kilivak tua linakawan tua kama cemas yakana pasamarau saka mali-mali. Para makano ika na madungwa kusinu puana kena carisanan lamun na pazekatanga ayakana pasamarau sanu kilaroi na mubal dapat suna sumupu saka mali-mali latina na suliva tu saja kini adawa taja ping a